Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, bifurije kugira weekend nziza mwese inshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka mbibutse ko uyu munsi turi kwa gatandatu ni tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, twinjiye makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Hanyuma rero niba amaze kugera no nyemerere nkwinginge unkorere like, uraza kuba ubikoze neza cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ze kunkorera subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Twamaze kumanuka rero twerekeje muri Angola. Ubu tuvugana Perezida João Lourenço wa Angola yasebeje cyangwa se yandagaje umwanzuro wa Tshisekedi. Kugeza ubu Kinshasa na Rwanda ibintu ntago bimeze neza. Perezida wa Angola João Lourenço akaba no muhuza mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo amaze gutangaza ko atemera umushinga mushya wa Perezida Tshisekedi wari ugamije gutegura ibiganiro bya politiki bitarimo Bwana Joseph Kabila ndetse n'abarwanyi ibintare za Sarambwe. Amakuru aturuka mu nzego za diplomasi aravuga ko uyu mushinga wari ugamije guhuza amashyaka ya politiki, societe civile n'indi miryango ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ugasiga ku ruhande Alliance Fleuve Congo 23 n'abanyapolitiki barimo Joseph Kabila. Ibi rero Angola yabiteye utwatsi yivuye inyuma. Nkuko aya makuru abivuga, Perezida João Lourenço yagaragaje ko ibiganiro by'amahoro byatanga umusaruro ari uko bihuza impande zose zifite uruhare mu bibazo igihugu kirimo, aho guheza bamwe mu bafatwa nk'abafite ijambo rikomeye muri iki kibazo. Biravuga ko Lourenço yabwiye abo baganiriye ko ibiganiro bitarimo impande zose bishobora kutagera ku ntego yo gushaka amahoro arambye, kuko bishobora gutuma bamwe bakomeza kwitandukanya n'ibyemezo bizafatwa. Ibi bibaye mu gihe hakomeje ibiganiro bitandukanye biyobowe n'imiryango y'akarere n'iyo ku rwego mpuzamahanga, hagamijwe gushaka umuti w'ibibazo by'umutekano n'ibya politiki bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iminsi ishize bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abahagarariye imitwe imwe yitwaje intwaro bagiye bagaragaza ko ibiganiro byose bigamije amahoro bikwiye guhuza impande zose zifitanye amakimbirane. Ku rundi ruhande hari abandi bakomeje kuvuga ko ibiganiro bitagomba guha umwanya imitwe yitwaje intwaro, bavuga ko ibyo bishobora kuyishishikariza gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Kugeza ubu guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratangaza ku mugaragaro icyo ivuga kuri aya makuru, ndetse na Perezidansi ya Angola nirasohora itangazo risobanura neza ibyavuye ku mwanzuro wa Perezida João Lourenço. Abasesenguzi mu bya politiki baravuga ko niba koko habayeho kutumvikana ku miterere y'ibiganiro bishobora kugira ingaruka ku mbaraga z'ubuhuza ziri gukorwa n'ibihugu byo mu karere. Gusa bavuga ko ibiganiro birambye bisaba ko habaho ubwumvikane ku bagomba kubyitabira ndetse n'ibizigirwamo. Kugeza ubu rero aya makuru akaba akomeje kuba akabarore, bikaba bivuga yuko n'ubundi Perezida wa Angola yamaze guteza n'ubundi
cyase yamaze gutera umugongo ibi bijyanye n'ibi biganiro bitegurwa birimo gutegurwa ko bigomba gukorwa muri ubu buryo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba rero uri kumwe natwe unyemerere unkorerera ikuraza kuba ugize neza, niba ari bwo bwa mbere uhageze unkorere subscribe uraza kuba ugize neza. Ndashimira kandi mwese mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe. Twerekeje mu nkuru rero igaragaza ko ibikoresho bamwe mu banyapolitike ba Alliance Fleuve Congo 23 bari bamaze igihe batunze bamaze gusabwa kubiripotinga ku gisirikare. Reka iyi nkuru rero nze nayo tuyinjiremo ku buryo burambuye gatano kuri kagenzi kako. Alright, hanyuma rero ni munyemerere y'inkuru nayo tuyinjiremo ku buryo burambuye. Mboni zacu ziba ziri kuduha amakuru atandukanye, bagenda baduhamagara batubwira bati ubu ngubu tuvugana muri Masisi isasu rirongera riravuze, batubwira bati ubu ngubu Baraka irugarijwe. Kugeza ubu amakuru arimo kugenda aba menshi, ariko kandi ni munyemerere mbere yo kongera kumanuka Baraka tubanze tubabwire cyaze tubagezeho iyi nkuru. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 24 Nyakanga muri uyu mwaka yasabye abayobozi bayo bose bo mu rwego rwa politiki bafite ibikoresho bya gisirikare ko bishyikiriza igisirikare cyayo ARC. Iki cyemezo cyatangajwe nyuma y'inama yabaye kuwa kane tariki 23 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026 yahuje ubuyobozi bwa politiki bwa Alliance Fleuve Congo 23 n'abayobozi b'iki gisirikare cya ARC no kuvuga Armée Révolutionnaire Congolaise. Mu itangazo ryasohotse nyuma y'iyi nama rero, ubuyobozi bwa politiki bwa Alliance Fleuve Congo 23 bwategetse abayobozi bose ba politiki bafite ibikoresho bya gisirikare kubishyikiriza ARC mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza ariho. Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko iki cyemezo kigamije gukomeza discipline imbere mu muryango no gutuma ibikoresho bya gisirikare bikoreshwa mu buryo bugenzuwe kandi bukurikije amabwiriza. Ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 bwaburiye ko umunyapolitiki wese uzirengagiza iri tegeko azabihanirwa. Alliance Fleuve Congo 23 yafashe iki cyemezo mu gihe abayobozi bayo barimo n'umuhuzabikorwa wabo Corneille Nanga na Bertrand Bisimwa umwungirije bagiye bagaragara kenshi bambaye imyambaro ya gisirikare. Ibikoresho abayobozi ba ririya huriro abasabwe gushyikiriza igisirikare cyawo birimo intwaro ku bazitunze ndetse n'imyambaro ya gisirikare, ingofero ndetse n'inkweto. Ibi byose rero bakaba batangiye kugenda babishyikiriza igisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23. Ngira ngo murimo kubibona, izi ni ingofero batangiye gutanga zirimo kugaragara, ariko n'imyenda n'intwaro byose byatangiye kugenda bishyikirizwa iki gisirikare cya Alliance
Alliance Fleuve Congo 23. Hanyuma rero mu kanya gato ndaje mbabwire cyangwa se mbagezeho inkuru y'umuminisitiri weguye amaze iminsi 3 gusa ku butegetsi, ariko nyemerera tubanze tumanuke gato ya muri Baraka nkubwire ko kugeza ubu ngo muri Baraka situation yongeye guhinduka. Amakuru aravuga ko hari amasasu arimo kumvikana neza mu bice bikikije uyu mujyi wa Baraka. Amakuru akavuga ko imisozi ikikije uyu mujyi wa Baraka muri aya masaha n'ubundi harimo kumvikana amasasu hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, bongeye guhangana bikomeye cyane muri iyi mirwano ikomeje kubera muri ibi bice. Ni amasasu bivuga ko yumvikanye mu kanya kuva ku isaha 5 za kakanya. Ibi turaza kubigaruka mu makuru yacu yo mu masaha ari imbere. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mwakoze cyane mwese mwabanye natwe, mwakoze cyane mwe mwagize uruhare muri aya makuru. Hanyuma rero twerekeje ku musozo w'aya makuru, mwese mbashimira kandi mbifurize komeza kugira weekend nziza mwese aho muherereye, kandi mukomeze kugira impagariki n'ubugingo. Bye, ciao ciao.